негизи бул тандырдын ичине канча нан батат болот экен? Анан Россияга жөнөтүп атабыз. Мынандай кичинен үстүгө чоң, чоң үстүгө чоң матрушка кылып. Эң алысы Америкага жөнөттүк. Мен турган тандыркана 50 жылдан бери иштеп келет. Мында 6 уста айына 20га жакын тандырлар жасашат. Адатта биз да ушундай кичинекей эле тандырларды көрөбүз. Ал эми бул жерде боюнун узундугу 2 метр, салмагы 350-400 килограмм болгон дал ушундай гигант тандырлар бар. Бул тандырды жасоо үчүн 1 апта убакыт кетет экен. Кызык, негизи бул тандырдын ичине канча нан батат болот экен? Ал да сиздерге айтып беребиз. Men Akramov Anvar 1978-жылы төрөлгөнмүн. Бул тандырчылык мага ата кесипти. Атам мага үйрөткөн, ошо тандыр жасашты. Тандырды 45 жашка чыктым. 15 жашымдан бери ошо тандырканада иштейм. Тандыр биринчи башталышы ушул жүн чапып, топурак чапып, лай жүйүтүп, ошондон башталат да. Лайды бир күн үйтүп калабыз, жүйүтүп калабыз. Эртеси күнү келип, мынандай кетме менен чайып аралаштырып, анан жерге төгүп тебелейбиз. Жерде 1 саат, 1,5 саат тебелеп, мына жерге алып таштайбыз. Анан бул жерде дагы бир күн тындырамыз да. Салфан килонкалар менен урап коебуз. Эртеси күнү кайра 2 саат, 3 саат тебелеп, анан заготовка кылабыз тандырга. Bir tandır жасаш үчүн ошо 3 күн убакыт кетет да. Заготовка кылып, tandır тикелеп, мындай tandır таяр болуш үчүн 3 күн убакыт кетет. Мындай топуракты биз саздан кавлат алып келебиз. Лай боюнча алып келип, мынерге 5-6 машина топурак төктүрүп, күндө ошол керелигине бир лайлы кетме менен чабып майдалап, теше менен майдалап, караватты тикип элейден өткүрөбүз. Иригине мына байокко салып, үстүгө жүн салабыз. Кайра жүн үстүгө дагы топурак салабыз, 3 слой болот да. Топурак, жүн, кайра топурак, анан үстүгө суу куюп жибитип калабыз бир. 20 челек суу кетет. Эртеси күнү анан бир күн жибигенден кийин кетме менен аралаштырып, лай менен топурак менен жүндү аралаштырып лай кылабыз да. Бул жүн асано бизге тандыр тикелеген эле керек да. Мындай лай тике туруш үчүн. Анан алып барып установка кылганда, койганда жүн кармап турат да тандырды. Анан от жаккандан кийин бул жүнлөр бүт бардыгы күйүп кетет. Жүндө мындай жакшысыны кошобуз да. Эчки жүнүгө окшош сыяктуу, таптаза. Мындай чөйлөткөн жүнлөр болсо жакшы болот. Пате жүн болбойт. Акла тикен жүндөрдү кошпойбуз. Ошондой специально таптаза жүндү кошуп, анан өзүбүзгө аралаштырганы оңой болот да, асан болот. Топуракты мына сымытты деп коет ошода. Топуракты тандап алабыз да, ошо ата бабабыз изделип табды да бул топуракты. Ар түрдүү топурак болорбойт тандыргачы. Сарк турпак, кара турпак, агро турпаклары болбойт. Специально ошол от көтөрө турган күлал турпа деп коебуз ошондой. Мына ошо каса, сапал табак, чайный пиала жасасам болот топурактан. Көтөргөнүңүздөрдөн кийин сынып калган учурлар болобу? Болот, кээде 100-төн 1-те, 2-те. Өзүбүздү айып өтүп калат. Же бош көтөрүп алабыз, же эртерээк, же кечирээк көтөрүп койсо ошондой болуп калышы мүмкүн. Убактысында көтөрүш керек да. Мына лайдычы. Мына азыр мына лайды жайып койдум. 1 саат, 1,5 саатта нормально жетилет да. Жарым сааттан кийин көтөрсөңүз, ошо сиз айткан сыяктуу жатып алат.
2 soat, 3 soatdan keyin ko'tarsangiz qurg'ab qoladi, sinib ketadi. O'zini vaqti bor. Urganda qattiq urish kerakmi? Buni o'shanday kaltaylaymiz. Instrumentimiz bor. İçini üşetkanda gunday deb qo'yamiz. Sirtidan üşetkanda jig'ashni tavancha deb qo'yamiz. O'sha ikkovi bilan urib presslaymiz-da tandirda. Unancha qalinlikda loy ochilsa, presslangandan keyin kichinaga ezilib jupqa bo'ladi. Tandirda siri o'sha tandir qurayotganda boshida o'tni past joq qurish kerak bo'ladi. Reski bunday ulug'latib olsangiz jarilib otilib ketishi mumkin tandir. O'sha azozdan o'tni ko'tarib 5-6 soatgacha past yoqish kerak. Anan kapkil urmash kerak-da. Kapkil ursa tez to'kilib qoladi. Nonni o'sha tandirda misol uchun 20 ta non botadi, 22 ta, 25 ta non jasashib oladi. 20 ta nonni javib, uzib turib, qayra qolgan bitta 2 ta nonni jopishtirib, jarmashtirib qo'yadi. Muzdagandan keyin berib yo'qotdi tandirda nonni. O'sha ana pichoq, kapkil bilan urishib chiqarishadi nonni. O'shanda tandir o'ladi. Tandir yaxshi qarasa qancha yilgacha yetish kerak? Tandir endi eng ko'pi o'sha 25 yil, 28 yil ishlatdi deb kelgan ellar bo'lib o'tadi. Tandirlar qanday bo'lib bo'linadi? Tandirlar har turda non tandir bo'ladi, samsa tandir, navoiy tandir, et tandir bo'ladi. Qaysi birinchi sаған o'ng'ay? Bizga eng kichigi o'ng'ay bo'ladi jashtag'on. Eng kichini tandirda jashash o'ng'ay bo'ladi. Eng kichik tandirlarimiz 1000 so'm. Eng cho'ngi 10 ming so'm bo'ladi. Bunday navoiy tandirlar, cho'ng tandir. Bizda основной ручной deyiladi. Qo'l put bilan mehnatimizga holatda где-то 30% rasotimiz bo'ladi. 1000 so'mga tandir solsak 300 so'm rasot bo'ladi. 300 so'm, 400 so'm. Qolgani o'sha kirasa bo'ladi, pribol. Основной o'sha mehnat talab qiladi bizda. Mehnatimizga yarasha ishlaymiz. Bishkekka jo'natamiz ko'proq, anan Rossiyaga jo'natamiz. Bunday kichkinaning ustiga cho'ng, cho'ngning ustiga cho'ng, matrushka qilib. 4 ta, 5 ta tandirni bir-birining ustiga kiydirib, matrushka qilib, komplekt qilib jo'natamiz. En oldisi Amerikaga jo'natdik. Bulturi. Bir tandirda mana yashikka upakovka qilib, sredniy tandirda Amerikaga olib ketishdi samolyotda. Sinbay yaxshilab. Yaxshilab jetirib olib tur. O'sha eng cho'ng tandirda 20 ming so'mga jashdikda. Anday tandirlar kamdan kam zakaz tushadi. Cho'ng tandirlar 1 oy, 2 oy, 3 oyda bir zakaz tushib qoladi. Основной bunday домашний tandirlar ходовой. Домашний tandirlarda ko'p sotamiz. 10-12 dan botadi. 15-20 dan botadi tandirlar bizda ходовой tandirlar hisoblanadi. Baldaringizdan ishlaydi? Baldarim ishlayotadi. Ulug' bolam 20 yoshda, undan keyingisi 15 yosh. Ikki bolam men 3 alamiz ishlayotamiz. Ota uner, ota kes mendagi bolarimga o'rgatyapman. Bizdan pokoleniya ketaveradi bu unerchi. Yotlardan shogird olsak, chidashmasdan ketib qolishadi. 1 oy, 2 oy ishlab uzog'i. Chidamasdan ketib qolishadi.